Hoor julle. So, nou kyk nou 'n bietjie hier. Die ANC het nou hierdie declaration. The ANC welcomes not in our name declaration by freedom-loving Afrikaans-speaking South Africans. Wat se freedom-loving is hierdie? Dis nie freedom-loving nie as jy in 'n sosialistiese, kommunistiese land uh bly, dan het jy geen vryheid nie. Nou ek gaan nou gou vir julle hierdie ding nou deurlees. Julle kan saam met my lees. The African National Congress welcomes and salutes the courageous stance taken by the Afrikaans-speaking South Africans who authored and co-signed the article Not in Our Name. Afrikaners respond to the misuse of their story in US politics published by News 24 on Saturday, 25 October 2025. These freedom-loving South Africans recognize that the unity being forged in our country is essential to building a non-racial, non-sexist, democratic, and prosperous South Africa. Absolute leuns. They affirm that nation building requires honesty about our painful past. Hier gooi hulle weer apartheid nonsense in, and a shared commitment to redress the deep inequalities caused by centuries, centuries, né, of oppression. The ANC notes with appreciation to clear rejection of attempts to distort South Africa's history and weaponize to advance far-right agendas abroad. So, like my alle Christene word nou ver regs genoem. As they powerfully stated, we reject the narrative that casts South Africa as cast Afrikaners as victims of racial persecution in post-apartheid South Africa. This framing now being used to support the far-right great replacement theory in the United States is not only misleading but also dangerous. It distorts the realities of South Africa, weaponizes our history, and reduces a complex social context unnecessary leveling of playfields into simplistic symbolic of white decline. This principled position acknowledges the painful truth that Africans in general and black people in particular bore the full weight of dispossession, humiliation, and exclusion under more than three centuries, nogals, so is 300 jaar, wat hulle sê, of colonialism and apartheid. Their suffering was structural, systematic, and generational. The ANC reiterates that the transformation and redress agenda is not an act of charity but a moral, legal, and constitutional obligation to correct those historic wrongs and create a society based on equality, justice, and shared prosperity. We commend these South Africans for asserting that they are not pawns in the cultural wars and other nations, alles definitief pawns, and other nations, but citizens of free South Africa, one that continues to grapple with its past while striving for a better future for all who live in it. The statement affirms that the true patriotism lies in facing the truth and building bridges of understanding, not denying the lived unequal realities of our people. This is the spirit of reconciliation that our founding leaders envisioned when they declared that South Africa belongs to all who live in it, black and white. The ANC calls on all South Africans, including those from communities once privileged by apartheid, to join hands in completing the unfinished business of liberation to ensure full transformation, equality, and social justice are achieved so that the sacrifice for those who came before us are not in vain. Nou, ek wil gou vir julle iets wys, die NG Kerk. Mense, julle sal nie glo nie. Nou, hier is nou 'n hele hengse lys van mense, Max de Pre,
Julle weet mos die ruggraatlose enetjie wat EFF so support. Man, en dan is daar nog so 'n ander klomp name, maar ek wil vir julle graag die NG Kerk predikante gaan uitwys en dit is nou alles nou hierso onder Edwin Nudee se page. So kom ons gaan kyk gou-gou hierso. Hy het 'n hele lys hierso op. Nou as jy nou nie vir Edwin Nudee ken nie, kyk hy's baie pro woke. En goeters en van sy goed wat hy sê is absoluut teen die Bybel. Alhoewel hy maak dat dit vir die Bybel is en dit is hoe society nou moet wees. Maar nou kom ons kyk nog gou hierso. As ons gaan kyk hieronder Busting the Myth of White Genocide, dan is hier nou, as ek nou net hier kan inkom, daar is hy. So kom ons gaan lig gou al die NG Kerk dominees hier uit. Reverend Andries, Dutch Reformed, daar is ons ene. Ons gaan soek die volgendes. So is Dutch Reformed nog. As julle Dutch Reformed sien, laat weet my. Diplomat, ons kyk gou hierso. Nina Overton de Klerk. Okay, dit is nou nie daai ene nie. Maar ek het 'n hele paar van hulle. Dr. Yuri Skuman, weer 'n keer, Dutch Reformed Church. Ons kyk gou nog. Reverend Dr. Petrus Steydam, Clergy and Theology. Okay, hulle, hier is weer ene. Reverend Rudy Swanepoel, Dutch Reformed Church. Kom ons kyk gou of hier nog is. Okay, het lyk my sê daai 3. Maar as julle dalk nog sien, laat weet julle vir my in die comments, né? Nou, wat die ANC besig is om te doen? Hulle is besig om hierdie NG Kerke te vat. Ek sal nou vir julle 'n videoetjie speel van waar hulle sê waar apartheid so verkeerd was en dat division so verkeerd is en al daai goed. Maar dis alles deel van die anti-Christ-sisteem. Dis alles deel daarvan. Nou, die ANC gebruik nou die NG Kerk van vandag om hulle woke agendas op die mense te afforceer. Hulle gebruik die NG Kerk as 'n politieke instempel om mense te brainwash. Daar word nie meer regtig gepreek oor die Bybel so goed nie. Dit word meer as 'n politiese pawn gebruik om die ANC en die anti-christelike beweging af te forceer en in mense se mindsets in te sit. As ek vir julle kan raad gee, asseblief kom uit die NG Kerke uit. Hulle is nie meer, ek wil amper sê, hulle is mos deel van die sisterskerke. Ek wil eintlik amper sê hulle is 'n evil twin, as ek dit so kan stel. Kom uit hulle uit. Ek gaan nou gou vir julle die video speel. And wine to be gathered. And he sat down with his small community. He knew their strengths and weaknesses, and yet made them an everlasting part of his community. Jesus took the bread, broke, blessed, and gave it and said, Tapatani nidle. Take and eat. Neem and eat. This is my body that was given for you. Do this in memory of me. After supper, Jesus took the cup of wine, blessed it and said, This is my blood, igazilam, my bloed wat vir julle uitgestort word, that will be shed for you. Do this as often as you drink it in memory of me. And so we confess the mystery of our faith.
The Christ has died. The Christ has risen. The Christ will come again. Jesus, we are all made in your image. Christians, Jews and Muslims, Buddhists and Hindus, and even those who claim to have little or no faith. Superiority is a lie. Apartheid is a sin. Division. So in elk geval, soos julle kon gehoor het, ja, aan die einde van daai preek, kon julle gehoor het dat die dinge nie meer regtig gaan oor die woord van die Here self nie, maar dat die NG Kerk hulle kerkdienste gebruik om propaganda van die ANC in mense se koppe te probeer afdwing en mense se harte aanvanklik te maak vir die anti-Christelike sisteem wat besig is om vorm te neem. Nou, kom ons kyk gou hierso na die comments. Nou, ek het nou die name het ek uitgevee en toegemaak dat ek net hulle identiteite kan beveilig, want daar is baie aanvalle op ons ware Christene as ons beklei teen hierdie sisteem, en daar gaan nog baie meer vervolging ook plaasvind. So ja, die NG sekte, absoluut waar. Die NG is nie meer 'n kerk nie, dit is nou 'n sekte. En dan, ek sal nog by hierdie enetjie uitkom van Jesegiel. Die feit dat die ANC dit verwelkom, sê net mooi alles, dieselfde gees, sinagoge van die Satan, maar dis goed, die lyne word duideliker getrek. En die volgende persoon sê, hulle word mislei en nou mislei hulle ook. Die skeidslyn tussen die skape en die bokke word al meer sigbaar. So eintlik is dit maar goed dat hierdie dinge plaasvind, want die ware Christene, die ware gelowiges gaan op die uiteinde uitloop uit daai kerke uit, as hulle nog nie gedoen het nie. Want op 'n manier, een of ander tyd gaan hulle moet begin gatvol raak vir wat besig is om te gebeur in die NG Kerk. As hulle oë nog nie oopgegaan het nie, dan weet ek nie. Kom maar, ek wil gaan van julle hierdie Esegiel enetjie deurlees. En die Gees het my opgehef en my gebring na die oostelike poort van die huis van die Here, wat na die ooste kyk. En kyk, by die ingang van die poort was daar 25 man, en onder hulle het ek gesien Josanja, die seun van Assur, en Pelaja, die seun van Benaja, voorste van die volk. Toe sê hy vir my, dis nou die Here, mensekind, dit is die manne wat ongeregtigheid bedink en slegte raad gee in hierdie stad. Nou hierdie verwys nou presies wat gaan gebeur met die NG Kerk, as ook daai 40 Afrikaners wat nou hulle name daarop geteken het. In geval, wat sê, nie so gou kom die tyd om die huise te bou nie. Hierdie stad is die pot en ons die vleis. Daarom profeteer teen hulle, profeteer mensekind. Toe val die gees van die Here op my, en hy sê vir my, spreek, so sê die Here. So het julle gespreek, o huis van Israel, en wat in julle gees opkom, weet ek. Julle het die wat deur julle verslaan is, in hierdie stad vermenigvuldig, en julle het sy strate volgemaak met die wat verslaan is. Wat absolute waarheid is hierdie nie? Hoe kragtig is die woord van die Here nie? Om te kan uitspreek teen ons vyande. Nou ja, mense, daar het ons dit. Die 40 Afrikaners wat sê, nie in ons name nie. Die ANC wat sê, hulle word nie gebruik as pionne nie, maar inteendeel word hulle gebruik as pionne om hulle agendas uit te voer. Die volgende ding wat ek net vir julle wil wys is, hierdie ding van fact check. Did the Vatican Library open a prayer room for Muslims? Nou, soos julle in die vorige video gesien het, daar was moslems wat sommer in die kerk gesit het,
En dan the Vatican Library has opened a prayer for room for Muslims. CNI finds the library does allow Muslim scholars a room in which to pray while they are on site doing research in the Vatican's extensive archives. Nou, mense, van wanneer af laat jy ander gelowe toe om in jou kerk te sit? God is 'n jaloerse God en dit breek die tweede gebod van die 10 gebooie. Dis onheilig dat ander afgode ingebring word in 'n plek van heiligheid. Maar julle kan nou maar hierdie verder lees. Ek gaan nie verder hierin lees nie, maar ja, ek hoop ek het die boodskap oorgedra dat ons as Christene uit hierdie kerke of althans sektes moet kom en ons verantwoordig voor die Here alleen. Ons kan nie toelaat dat die anti-kris sy kloue in ons kerke vaslaan nie, want dis wat tans gebeur in die NG Kerk. Baie dankie dat julle gekyk het. Julle moet 'n wonderlike dag hê en al God se ryke seëninge vir julle. Baie liefde en voorspoed.